Kebangji Karbi Anglong Autonomous Council MSC Kili ka phutha Karbi Anglong Deputy Commissioner Sai Hemalong Pherang Kya Mai Kangni Kania Kathara Rong Arat ke do Bomalong Lialam ki non puar nianta jurun elang Long koi bea rong along hen ubahi ketho Kardom Karbi Anglong life ada babirta longpen nili sami juli baby inar ju ektha birtang ton pen kedam thang ni phai ingko clear ni Karbi Anglong Deputy Commissioner Conference Hall halong non kewangji Karbi Anglong Autonomous Council kili ka hut kili ke jogdun chatum amena phuthak Karbi Anglong Deputy Commissioner Dubakar Nath IAS pen pherangkya mai padopon Bangso Pherangkya Mai Kang ni hut DC pen kaning je pona tengke electoral roll along ke chok che do anta ka che pachok to ne ja phanpura there ni phai isiar ni pen deng ponpo la pen ke AAC ki le galong ke jok dun long ja phan Karbi Anglong along ke do ningkan kre hini an ke do tang atum ansi jok dun long ji pusi ning je pong যিখিনি নন ট্রাইবেল পপুলেশন আছে তেওঁলোক মানে লাষ্ট 12 বছৰৰ পৰা পাৰ্মানেন্ট ৰেসিডেন্ট Laso akenang soralong longlea pata lapen Karbi Anglong along kido ningkan krehini dotang lupu kapang thekalu hai hui chepaklang dun theklote kili ke jog dun jia phan amen chethap dun long popusi Karbi Anglong DC pen pachini pon so amar ডিফু সাব ডিভিজনৰ যি আমাৰ 10টা MSC কনস্টিটুৱেন্সি আছে তাতে হাওড়াঘাট MSC কনস্টিটুৱেন্সিৰ কাৰণে 763 লাংফাৰৰ কাৰণে 692 ফুলনি MSC কনস্টিটুৱেন্সিৰ কাৰণে 164 লাংহিনৰ কাৰণে 692 और कांतीर कारण 284 महामार कारण 763 नामाकीर कारण 194 लांबाजोंग 1385 धनसिरी 896 और सिंहासन कारण 50 so all total 5883 News report Longsodarinti Karbi Anglong live Kedam thang ni phai ingko ra ke thomarni Manja Press Club kongchun bang Mongol Singing ti Chapon Linsi Pherangkya bitung atumpen kania ka thara rongalong longlelam ki ke klang phuthak a hokalam kapatini pammi ja phan ka humridam Bangsoalam Pherangkya tum birtalong si adimak longlong an humridam si haladaga habar ke dwara ra tumpen chetong dang Bangso hut rongara ratung penang ke pachini du na tengke sonju phangcho nilitum phan la puson na kachene ke phuthak ning duglo la pen nilitum kachot krai along le pata ke midu setami pidam verlo la pen la bangso long leke ki ukali kedam tanga pora hut kuki Karbi la pen di masa khayang bong ron ke dokoga joksi manja relief camp an chepachong si dodam na koklo setami nona bangke khai hijan thangna na ka siksak avelo pa joksi kache dam thulo Bonda nona por la pusona lam ki ke klang ke ning duk piklo la pen sonju phangcho setame pata dolo pulote pipoksi nilitum amidu mojada ratum nangdeng dun bomlang la si Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr Tuliram Ronghang alangli kang honpen nang inside dun vegnanji la pen bang solong leke dengli misita sonju phangcho phan ki pithek the pranmoi dam joi setame je songji lapen labang solong riarlo SGB setami pipotlo nanglang dunding nangji lapen nilitum sowarlo tumpen setami jesong vegji pusi nang pachini dun nang cipan huta la sona pudun ponong tungdun phun ako bata la sonta ako la son rina ciklem pola son sin angkam khedu veo no pasik sak dun veo lo ancho ta kali hem tani tumchi kimlo no nang tumka doga beta la ke ha tumta theklong lo la so hem long ta hem do vek la soak luam ta nang chung do theklong lo la dak ta rubor ke ji pura hem lo betheta rubor hiding nang hut erlu ancho ta gali
Aku lah so hem amasi alang litum wang tu si ekdom New York na rock elo hem nang thang ho elo mar tar ka do ka vi ekdom ka hijik pini ekdom po masi mikri jangring bena son lo kan je ya lama gela helo alang li sonju phangchu aphan gela dake dalo pi thege theglong le pina araje go son ne abang ki lok olune ki kuline ni tum chini ne tame hala so ani bang ke dak ni tumaro hem na ki priya along ma ke ni tum ning du pi lo so lo so me tame la sila bang so along le bang ni tum so kanya ka tharo ma ke ichat pi thek thelo ni tum chi song bek bo so lo so me tame News Report Karbi Anglong Live Singhason hawar ke parlo longkoi bia rong along hen ubahi ki bipen ke dam tang thang ni phai ingkoi ra hiniar ni ke thopon labang so hen ubahi ke thopon along Singhason Karbi jutanga terang tirikama maipu puron bela pen kongchun bang hemari teron atum chepatir pipon pen angdeng bang bompen ke dam tang ni phai ingkoi ra hiniar ni longkoi bia rong satami hen ubahi ke thoa jamek mesen pen pachun ponlo bangso hen ubahi ke en ke kanaron dog ik sarlong ki be lapen harbimang ijang kleng sarpotum kapin chongpin thi dekang aron bari mateng pen ke pangcho pon verja phansi bor i ponlo laso pen hen ubahi ke en peneng pen an ingdeng pli kleng etlopasi Singhason Karbi jutanga teranga maipu lapen kongchun bangatum pen nang pachini do Kananya rona bangke unasi ki bigi ceng ma ada batai ke thom son ki nai nikan si wa nikan ke thom son si bilok sana taksi long lang si nikan ke thom ki chok lo putang te along kaplex tamni akola son si ke mane hembu bahi ki bi ki kan padodam asi ada stame non peneng bangke ceng tulo stame la so komiti pen hembu bahi ki bi bangke peneng an nikan pli mate deng pli anang chok lo unan mat hapon si je kapin chong de kang kapin thi de kang dog isarong kila ban harbi mang jang la tung kapin chong kapin thi de kang la bang so aron barim kala bang so ake chok lim ban ke klem pon ye phansi ni tum kisik pon bom no la pen ke non ni tum along busami pinan uwe ki mi tum busami la bang so lun barim kan barim la buson abong mar tum busami tum kiri pon bom no la si ni tum Singhason Karbi tang tarang hem ke himat hadam ke je non uwe ki mi tum busami ba ni tum uwe ko busami lam sa jutang barim aron barim bang ki pawir beriaji lun barim tomo barim tapan se ke pang tang pon dia phansi ni tum Singhason Karbi tang terang ni ke mat hapon lo News Report Karbi Anglong Live Lakhakre pho Mahamaya constituency angkang ingnama ingnar pen monirang bong ka chepatu chiri ka pathu vera tum pulote Seldharampura longta ilonglo Achek lojon wang thak ingnama ingnar pen monirang bong chepatu ka chiri ka pathu vera phuthak Dokmoka forest range atum matha ponsi Seldharampur nurak anglong along solar power fencing apai ingkai ponsi kedam thang ni phai ingkoi ra ke thomarni Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr Tuliram Ronghang arideng pen ingbu ponlo Labangso solar powered fencing lake SOPD scheme pensi kaddo kave kilometer pho anadag pini Karbi Anglong Autonomous Council pen ingkai pontanglo Bangso solar powered fencing kangkai tangalong pini KAC CEM Dr Tuliram Ronghang palidamsi arideng pen ingpupon Pini nilum Karbi Anglong live team pen ladak Seldharampur reserve labangsang nampi ajosidolo labangke national highway mate 4 lane labangsang ari sidolo niltum nonomat ke pini dak dong mukak ingnam rai kom sakia ahin pen alang litum la habideng nar tum pen kecare kom thekji aphan mun tema aningkan wangsi munid la pen habideng narang bong kaike mata kace thengkheng la ajo ani wang ta kace thengkheng ajoksi penangana munid tum same apran damnang lo ahe marit kan hok pen chenglok penangana kisung la son thek ponong lo same dak ingnam rai kom sakia tum pen penangan kace paduk alang litum dode sangse ajo analo alang litum duty ke tonun pen chenglok la pen lamangsang nampi kerai komji phat alang litum kaike mata ka bori la person dolo la silazon dak dongmukak ranger mate rajon dongpia ke hai alang lika cepaduk ponsi la pen dak local mc em launching teron alang litum ka cepaduk ponsi alang litum pini labangso high solar fence labangso kilometer 4 dak alang litum pini inauguration na jai mekdeng ponlo Kedam tang apor hot bang pria bang phatum aprandam nang koklo lasi ke wang jilang arnike lapuson ke pho pheda ja phansi KAC pen sideng ponlo urang pulo kiling alang atum bang pri la sopir theben KOC siningang chong alang tum arnam langkang
lasi ai hai ke jok je phan munun phi akape ke profit je phan si da solar fencing to la pen ke la upli elang roi tang pa tang de pu bang ke isi bang ke taradubi area la pen garo area la pen tumpreng area la sumo lo ekdom hala so hawa long te ajolong de bang pakko hem kapahino aningkan wang aso la pu tumpreng area pe halapu ranger rongpia sang hopen ke than pona tengke solar powered fencing ki bi ponang kok lake nurak anglong along ke do ing nam aing naratum sil dharampura habar arara tuma phan aningkan wang setami padoso jon pinlo nasi bang sopen ke pa jok jia phansi labang swasai ding ponlo busi ning jepon Silong puro long aso solar power fence ke loe nang kok karon ke nang nitum da chini lo je aso area long aning kan wang sitame daga rat tum kai mata du su jo lo kai lapen pachu helang munita daga prandam iglo chuning da sona thalo la sinili tum dak local MEC mate yen salun sing keron sare initiative ken pen alang linang pin khara ting ben sinili immediate WWF tum ben cibita si alang tum technical expert alang tum dak nikyab lo nang pi ini tum mala so teng sinili tum pini aso kam chunik si pini innovation program denglo asinili hin pen dak local MEC sing keron sar kon suri suri akadom aji eglo alang li advice alang li initiative financially tami alang hin sina kerap dun lo news report Bikram Theron Karbing Nong Live Pini ada babirta ke lapon si kang tonik lo do me thak me arni ki me